Chingaroya Miku Chris. Kohuman kepada bayi hau Jesus Christ. Kita kesengi ngira kaya kesengi boram Epiphany. Epiphany kabamot kajing pen pau. Ublay wala pau yalade shaki bri baro. But minda ke gospel ngaliyos ngo. Aga gospel minda ngaliyos ngo shapang kiriu start na ri mingi. Laing ngut kiriu start kelawan na mingi ban yoi ya usim jong kiju. Kilius ngo lakha ya usim jong kiju. Bar kilaman ban yakandu ya usim jong kiju. Komen ko para bayin how Jesus Christ kina laingut ke restart kidai ki gentle bar kim tip ay shapang kiju shapang kiniyam bar ke dostor jong kiju kim tip ay shapang ka thora rene kakten ublay kim tip ay kishu yus ngo lakha ya sim jong kiju bar kilawan ban mane bar kilawan ban wad ya usim jong kiju ka sngiboram Epiphany hikai yang iway pa iway kaun ka para kumba kina laingut ke restart kila wad ya utrai bar kumba kila enda kila wad ya ujisu kila mane ya utrai bad kila IT katkaba kila wandra hakmat utrai ka sngiboram Epiphany hikai yang iway pa iway kaun ka para kumba kila laingut ke restart kila wad ya utrai kila wad ya ujisu ngi iway pa iway ngideban wad ya ujisu adu ko donod ladangi wad ya utrai ladangi wad ya ujisu unong penim jongi iway pa iway ngin sa shem ya ina kita gadaw ngi yoi ha kitab Jeremia kalona ga ba arphau kandai kad kat lai kitab Jeremia nongya thulpa kalona ga ba arphau kandai kad kat lai ngi yos ngom kakti dubule ko ong pin wad yanga bad pin shem yanga radapi wad yanga nadu ka donor jong pi baro pin sa shem yanga ong utrai kamun ka para ba id how Jesus Christ lang ba kaktin ublay yang ba ka jing thoba khoit ublay udang kular yang iwe pe kabamod radangi wad ya utrai radangi wad ya ublay nadu ka donor pait kine ke laingut ke restart kidagi gentle kim don kim tip e shapang ublay kim ju mane ya ublay henry kajing wad jo kine laingut ke restart peni angi lana hikai angi iway pe iway hapok donor jong baro kebre don katto ke jing trang ban wad ya ublay hapok donor jong manla ubriyo don katto ke jing trang ban wad ya ublay lese bun singi yoi yosngo kibri kiong ngamju ngate how ublay ngamdon jingate ngamju mane ya ublay wadla kiong ngamju mane ya ublay wadla kiong ngamju ngate how ublay hapok donor jong manla ubriyo don katto ke jing trang ban wad ya ublay ban yoi ya ublay ban mane ya ublay ene kita gadaw kinala ingut ki restart kilaman na jingai ban jingo ya usim jong kiju nane ban jingo ya ukun ublay ban jingo ya ublay namar kila trang nadu ko donor enda kilawan ban wad ya usim jong kiju enda kilawan ban wad ya ukun jong ublay kila shem kila yoi ya ublay kila yoi ya ukun jong ublay but enda kila yoi ya ublay enda kila yoi ya ukun jong ublay kila le yo kila dem kosiyo bar kila mane kon ka paraba id haka jukup urukom enda kine laingut ke restart kila wad ya utrai mangi iway pe iway ngideman wad ya utrai ladangi wad ya utrai ladangi wad ya ublay nadu ko donor ngin sa yoi ngin sa ya kando ya ublay ngin sa shem ya ublay un sa pen paw ya lade yang iway pe iway kadai ka Epiphany ke jing pen paw ublay wala pen paw ya lade yakina laingut ke restart ki gentle kilaman na mingi na jingai ban yoi ublay wala pen paw ya lade yaki kamun ki to ki ba wad ya ublay ki wat lada pe gentle lada pim ngain how ublay lada pim don ka jing shane how ublay lada pim mane ya ublay ru ladangi wad ya ublay gitu ki ba don kato ka jing trang ban wad ya ublay gitu ki kato ka jing trang ban yoi ya ublay un sa pen paw ya lade kade ki Epiphany ka jing pen paw bad kila shem ya ublay haka jugo por haka jugo rukom ngirung gedeban wad ya ublay enda kila
ward ya uble kila Shem ya ukun long Jisu kila Yoi ya ukun jong uble but enda kila Yoi kila mane ngile usnga ka gospel kila rong happo ing bar kila lab ya ukun long bad ka kame jong kamari jongu kamaria kila dem ngon bad kila mane ya u kila dem kosi hakmat ukun uble kadonor jongi lese kala dap daga jingkaman ka bakrao namar kila man na jingai lese bones ngi kila iyait umdon khali umdon e ban iyait hakoto ka por te kila iyait kila treshitom ban Yoi ban mane ya uble ban Yoi ya uble but enda kila Shem ya ukunlong Jisu kadonor lese kadonor jongi kala dap daga jingkaman ka bakrao namar kila Yoi ya uble mar khaman namar kila Yoi ya ukun uble mar khaman but kila dem kosio but kila mane ya utrai kila mane ya Jisu kila mane ya uble but enda kila mane kila lekumno nangda kila loit yaki song bar kila terwa hak hau yaki jenais ngobha ka siar ka jinyube but ka mer kila wad ya utrai enda kila Shem kila mane ya utrai but omde tang kila wad bar kila mane kila wandra yaki jing terwaru kila wandra yaki jing terwa ban IT kila wandra yaki jing ayai ban IT hakmat uble te kila loit yaki song bar kila terwa yaki jinais ngobha hakmat uble hakmat ukun jong uble haka juk ka rukom kon kapara endang ngila wadi utrai endang ngila Shem ya utrai endang ngila mane ya utrai ngirung gede ban terwa ngirung gede ban IT gede ban IT ayu gede ban terwa ya lade gede ban IT ya lade hakmat uble hakmat utrai to gede jinais ngobha ngila ban ai ya Jisu ya uble ngide ban IT ngide ban terba ya lade kat kebang ila wandra man la ka por habang ban ban simenta ya ka mas bukwet yu kris bukwet ngi Shem ya uble ngi Yoi ya uble ngi Yoi au Jisu bar ngi mane ya uble ngi mane ya Jisu hatongi wandra ban IT ya Jisu hatongi IT hatongi terba hakmat uble ngide ban terba ya lade ngide ban IT yaki jing temu jungi ngideban IT yaki jing dumai jungi ngideban IT yaki jing pang jing sutom jungi ngideban IT yaki pop kisang jungi ngideban IT kat kabang idon hakmat utrai kumbakine keriustan kila terwa yaki jinais ngobha ngideban terwa yalade par kat kabang idon ngideban terwa ngideban IT hakik jar jung utrai hakmat utrai bar ngideban mane ya utrai but enda kila mane ya utrai kat kat ar ngiyos ngom la maham yaki hakajing posniu ba om leit pai sha u herad kumda kila leit no shalakari da kabe pant kalandi kila laingot kila wadi utrai bar kila Shem kila mane ya utrai bar kila IT katkaba kila wandra hakmat utrai bar enda kila Yomar ya Jisu enda kila Yoi ya utrai enda kila mane ya utrai enda kila IT katkaba kila wandra hakmat utrai kila lekum no katto kila lipai akaju kalandi em kila lipai da kabe part kalandi kabamod haka juku rukam kon ko para endangela Yomar ya utrai uble haka jingem jongi endangela Yoi ya uble endangela Yomar ya Jisu haka jingem jongi ngimdeban leit pai haka jukalandi gibarang gedeban yait cha kabai part kalandi gideban yait cha kabai part kalandi kabamod gideban ino katto kalandi barim bangi yait bangi im gideban ino katto kalandi barim jongi kato kalenti barim jongga jingblin basniu kalenti barim jongke pop kalenti barim jong ke jingsniu ngideban ino kato kalenti barim bar ngideban yait dak kabe part kalenti ngideban yait dak kabe part kalenti bathamai ngideban ino kato kalenti barim te den kato godang yosna gospel la maham yaki hagajing posniu le se wangel utrai le uble ula ong yaki wadlet pai ha khaju kalenti bale namara pilih payah ke juga lendi lese pinsa shed kala ya unong penim juga perthai pinsa shed kala ya ukunu blay bale namar ada kilet pai bad ada ki ya tu ya uheret ngele yoi ngela mane ya usim jongki ju ngele yoi udan hangto ha judia ngele yoi ya te uheret udang ab ban penyap ya ukunlong Jisu uheret udang ab ban penyap ya
Jisu ukunlong. Ya kita kena ublay ula ong iya ki kini laingut keriustan hak jing posniu wat late pai hak jukalanti late pai dak kabai part kalanti hak jukurgam kon ka param endangela वाडिया उतराए एंडांगेला मने या उतराए वाट एंडांगेला तरवा या लडे हकमाट उतराए हकटी जोंग उतराए गिम देबन लेट फाई गिम देबन इयाइड हक कतोगलंती बरिम जोंगी गिदेबन वाट कबे पार कलंती बथमाई वाट कबमोट गिदेबन स्टंग पनिम कबे के जिंगिम कबथमाई कबे के जिंगिम कबखोइड हाडिंगेले यो माट वाट हाडिंगेला या खंडो या उतराए हक जिंगिम जोंगी इबे पेबे कौन का परबाइन हाउ जीसु क्रिस्ट का स्नीबोराम एपिफनी हिकायंगी इबे पेबे लने का कने किने लाइंगुट की रिस्टार्ट ना मिंगी हिकायंगी इवे पेनकन मावयंगी इवे बन वाडिया उतराई अदुक डोनट वाडिया उतराई बारिंगले उसको ना का किताब जरमिया कलना का आरपो कंडाई गले उसको कितो की बावाड यंगा उबले उकुलार कितो की बावाड यंगा अदुक डोनट पिंसशम उन उबले उन सपन पाविया लडे यंगी इवे हबांगी वाडिया उतराई बट कजिंगे जोंकिने अलाइंगुट के रिस्टार्ट हिखा यंगी इवे बन मने या उतराई बट बन तरवा कटकबांगी वांडरा खाम करपांग तरवा या लडे हकमाट उबले बट कुमजुरु एंडांगेला शेम एंडांगेला मने या उतराई एंडांगेला तरवा या लडे इमदेवन लेट पाई हाकलंती बरिम ngideban yaid dakabai part kalanti batamai bar ngideban pin itu ya u Chris ngideban pin itu ya u Messiah ublay ya kibai ngibaran ngideban long epiphany. All of us are called to become epiphanies, manifestations of the Lavenia to reveal the Lord to everyone in our life. Akan ke mas bakoid ko ko para tongin kerpad ya uji subanya rap yang iwe bangi barom ngin trang na du ke donut nakabenda ublay bones nak jingim ju wadi ublay ngi bon kham palat bar ngim don pon ban wadi ublay haka jingim jungi to ngin kerpad ya uji subanya rap yang iwe bangi baro ngin sawadi utrai ngin sawadi ublay adu ke donut bad ngin mane ya utrai ngin mane ya ublay adu ke donut bar ngin terwa ya lade bar ngin terwa ya bara ki jing tumo jingi bar ki jing damai jungi hakmat ublay adu ke donut bad enda ngila wat ngila shem ngila mane bar ngila terwa akan kaba ngidon hakmat utrai tongin kerpadia ji subani arab yang ibai banginum iait hakaju kalenti but ngin iait da kabe part kalenti but ngin yang sakhi nakabenda u Chris nakabenda u Messiah tongin duwa nakabenda kene baro kad bangi shiminda en kene ga mas bakhoid eniaro ya Jesus Christ Amen.